Angibingelele ama-ground forces, angibingelele kini. Asibonge nje ukuvuka. Abanye bethu bebefisa kodwa abakhonanga ukuvuka. Cha, ama-ground forces, ngicela ukuphinde ngikudlulise lokhu ngoba ngike ngasho last week ukuthi angusiyena lo muntu lo othanda ukuba aphawule egroupini, kodwa nje kunezinto ezinye engeke ngibone sezingiphoqa ukuthi kufanele ukuthi ngiphawule. La siyolokhu sakhuluma into eyodwa ngaso sonke isikhathi, noma mhlambe ngey'khathi ezahlukene silokhu sibhizi sicula iculo elilodwa, sivumelana sodwa, siphikisana sodwa, ingekho kodwa futhi into elungayo neyaphambili ngoba asike into uma usuyiqalile noma mhlambe uyibona wayikhuluma, funa leyo nto le ikhulunywe, idingidwe ngempela kabanzi, abese kuba nesiphetho sayo. Kodwa manje engikunothisayo la kunokukhulunywa nje, hhayi, kungabi nasiphetho sokuthi okay, sifuna ukuthi sifinyelele la lento siyiphethe la. Ngeke ngakhuluma-ke, siqale lapha eGandhi Square kwi-regional office, sasuka saya kwi-province, kwi-provincial office. Lapha mina ngathi uma ngithi ngiyabheka ayikho into esabuya nayo, ayikho into esabuya nayo. So-ke at least leyo nto leyo kwakuyi-step sokuqala sokuthi ma kuwukuthi kuba nombuzo obuzwayo ukuthi njengoba senila, mhlambe uma kungase kwenzeka kuthothi kufinyeleleka kunxamalala, njengoba senila, nidlulile la nala nala. That was a first and good step ukuthi ithathwe. Then kwatholakala ukuthi ayikho into esiyitholayo esilungisayo emqondweni nelungisa iqembu njengoba sifisa ukuthi izinto zihambe ngendlela okuyiyona yona. So into kwase kufanele ukuthi yenzeke, lento engayichaza sometimes, yazi omunye umuntu kufuna ukuthi ngabanye bethu sesifundise ukuthi umuntu uma ngabe ekhuluma into, umuntu noma ngabe umbona ukuthi akabalulekile, nanokuthi mhlambe lo muntu loyo ubuyaphi or uhlala kuphi, into kodwa ayikhulumayo kuye kufuna ukuthi uzinikeze isikhathi sokuthi uyicabangisise, ngoba ekugcineni leyo nto leyo uzothi uma usunenkinga bese usho ukuthi yazi ukube kwalalelwa loya muntu loyana owathi mhlambe izinto ngaba azikho ngale ndlela okuyizona eziyiyo njengamanje. So ngicabanga ukuthi leyo nto leyo mhlambe emqondweni ethu iya-counter ekutheni izinto zigcine zingenzeki ngendlela okuyiyona yona. Ngangisuggest-e ukuthi akungcono yini ukuthi kube khona noma ngabe i-top 5 la kuma-ground forces ngokwama-region. Cabanga ukuthi angazi ukuthi ama-region ayingaka, ayi-5 or angazi noma ngaphezulu ala eGauteng, ukuthi kube nabantu abazochuzwa khona la egroupini ngokubuka nangokuzwa ukuthi umuntu ngampela uwumkhonto, umuntu ngampela uyilento esiyifunayo, uyafisa ukuthi umkhonto uye phambili, uyafisa ukuthi umkhonto uphumelele. Kuba abantu abanjalo abazoqokwa. Mase beqokiwe laba bantu laba, bese-ke bayahamba nothi sonke, ngoba ngeke kulunge uma kuthiwa siyovala istradi laphana e-commissioner. Ngicabanga ukuthi u-commissioner la elokhuzaneni kwi-national office. Laba abantu laba bayodimanda, hhayi ukuthi bayocela, bayodimanda. Uma bekuthi bathola ulokhuzana u-chair or u-deputy chair
laba bantu bayodimanda ukuhlangana noZuma ngenxa yesimo esibhekene naso la eGauteng ngoba mathothi sibhekisisa kahle u-2026 usula i-stop sign sesiyawukhomba nanku usula i-stop sign usufikile. So mawuthi uyabheka ngo-2026 ngeke siwubone umdlalo ngoba i-ANC inemali. Mawukuthi mhlambe kukhona abanye bene bebelalele nje izolo la eredweni i-ANC ifile, i-ANC nakhona kubanga umkhundla, i-ANC nje into engasekho. So manje inkinga eyenza ukuthi i-ANC kube sengazathi ikhona imali. Yabona nje-ke ama-by-election angizokuyibala nokuyibala ngoba amawadi ethengiswa yibo laba esinabo la kwi-M_K bamukele imali kubantu be-ANC kuthengiswa amawadi. Njengoba kuke kwavela before nje enye i-V_N eyayikhuluma ngokuthi uBazuka inewadi okufanele ukuthi liyodliwa liwine i-ANC, i-ANC ibhadale u-50,000 umuntu e-complain-a ukuthi uBazuka umrobhile umnikeze u-5,000, all things like that. Nangubone-ke kwenzeka-ke e-130 indlela okwenzeka ngakhona izinto ukuthi okay kanti lokhu sisuka siyoshiswa ilanga la loshisela ubala kunabantu abaziyo ukuthi already iwadi vele sebeyithengisile. So-ke ngicabanga ukuthi ngagcina ngalelo langa ngile elokhuzaneni e-Deep Clove ngagcina nje futhi ngalelo langa futhi angiboni ukuthi ngophinde ngikwenze lokho ngoba kuyacaca ukuthi esisuke sikwenza sisuke sifana nje nenkungu eqhwandela emva engayi phambili, iqhwandela emva nje iqhwandela emva. So-ke laphana-ke ofisini le-national laba abantu laba abayi-5 bayodimanda baye kuyocela ukuthi bacela ukubonana noZuma, bayodimanda ukuthi bayobonana noZuma. Laba bantu laba basuka kuma-region ngokuhlukahlukana yize noma bazofike bakhulume izwe elilodwa laphana nereport abazobuya nayo futhi bazobuya nereport eyi-1 but just ukumeleleka kwama-region ukuthi la i-region le kunomuntu oyimele ozofika abeke inkinga ye-region ukuthi sinenkinga i-province ngoba vele kuyobe indaba yobe nge-province ukuthi i-province ayikhona ukuthi isize, ayikhona ukuthi idilive ama-resources ukuthi abantu bakhone ukusebenza ngendlela efanele. Instead laba bantu okuyibona esithi sibathembile ibona bamukele imali bethengisa amawadi. So ngaleyo ndlela-ke kuyacaca ukuthi even nango-2026 kuma-local government still kusazoba njalo. So akube nohlelo-ke uZuma azolwenza oluphuthumayo ukuthi laba bantu laba benza lezi zinto bayamiswa or badatshulela nje ama-membership. Leyo nto nje kahle hle kufanele ukuthi yenzeke kwaziwe nje ukuthi abasekho kumkhonto even tholukuthi kunalawo ma-by-election lawa enziwayo benza sengazathi bayi-part and parcel yalawo by-election. Ama-comrade ayoba khona lapho okungcono ngamane kubizwe amaphoyisa kukhulunywe ukuthi labo bantu laba bafakwe isibhaxa bayasuswa nje total ngoba ukubakhona kwabo vele bazobe beze nge-corruption. So-ke ngike ngayikhuluma-ke leyo nto leyo but akekho wayithatha le nto leyo in deep consideration ukuthi and in details ayilalelisise kahle ukuthi ngizama ukuthini ngoba ngangizama ukugwema zona izinto ey'fana nazo lezi ukuthi abantu esinabo esithi sibathembile nesingaphansi kwabo yibo laba bantu laba abasifaka ehlathini. Phela yabona uma ngabe ubaba ekhaya uthola ukuthi iy'ngane zakho awuzinikezi indlela yokukhula e-right, awuzinikezi umqondo o-right,
wena ngoba vele uyabheda. So nalezo ngane lezo zizokhula zifuze wena. That is why kuthiwa like father like son, ukuhamba lifuze imbiza. So-ke manjena-ke la kuyacaca ukuthi ngampela ngampela izinto ezizenzayo uma kubheda le phezulu, thina esila phansi, hhayi indaba yethu nje vele ayikho, yabo. So-ke ngakuveza nokuthi laba bantu laba ngoba vele iy'mali azikho, right, angikholwa ukuthi mhlawumbe uma ngingathola ukuthi i-ground force ngalinye mhlawumbe likhipha u-20 rand or 30 rand, laba bantu abawu-5 bangehambe babuye enkandla nje kuye sibaningi ngakhona, futhi nabanye bakhona abangalokhuzana even abangayisiyona ama-ground forces, if bezwa isimo esinjenganalesi ukuthi kunabantu okufanele ukuthi bathunywe, abangakhona ukuthi ba-sacrifice nabo ukuthi bakhiphe lokhu abakukhiphayo. Ngoba lento ngampela amaZulu siyikhuluma ngale ndlela esiyikhuluma ngakhona, akukho lapho ezoya khona. And kudala lento lena yakhulunywa from 2024 kukhulunywa into eyodwa, 2025, 2026 izobe kukhulunywa into eyodwa, 2027 kuzobe kukhulunywa into eyodwa, but ayikho into eba yisiphetho kule nto lena ekhulunywayo nenikeza umqondo wokuthi iya phambili. Nje sigidagida endlini eyodwa, sogcina sishela kiyo futhi le nje sithi sigidagida sigidagida kiyo, sihlabelela kiyo, ngoba kuyacaca ukuthi ngampela ngampela uma ngabe ama-leaders engenze kahle, okusho ukuthi thina esingama-ground force ayikho vele into e-right esizoyi-receive-a, ayikho into e-right esizoyenza, ngoba inkosi esizwenisayo uma ibheda ibhedisa sonke isizwe, isikhipha kwi-right direction esifaka kwi-wrong direction. Lezo sizwe lezo azisakhontroleki ngoba omunye nomunye udonsa ukubheka le ngegunya lokuthi ubukela kumuntu omphetho ole phezulu. So-ke ngeke ngayikhuluma leyo nto leyo ukuthi nje-ke uma wukuthi mhlawumbe uhlala endaweni like njenge-hostel, angazi noma kodwa kuke kwavela-ke nalast la ukuthi engazathi abantu abahlala ehhostela ingqondo ayikho, futhi abafundile. Kodwa-ke izinto-ke siyakhona ukuthi sizibone ngendlela okuyiyona ngoba ukuphatha nokuphathwa kwabantu yinto thina leyo esiye siyifunde emakhaya, ngaphansi kwamakhosi esisuke sikiwo ukuthi umuntu uphathwa kanje ukuze kube khona ubudlelwane phakathi kwabantu besizweni esithile. Inkosi kufanele ukuthi yenze kanje, induna kufanele ukuthi yenze kanje, kuxhumana from enkosini, induna, umphakathi, kubangiswane, kuliwe nenkinga nesihlava esisuke sikhona, sihlakuleke, kuqhubeke impilo iye phambili ngendlela eyenelisa wonke umuntu, yabona. So-ke ukuthi umuntu uhlala kuphi akufanele ukuthi ukubhekisise kakhulu, kufuna into ngaso sonke isikhathi olalela into ekhulunywa umuntu, ungabheki ukuthi ikhulunywa ubani, ngoba uma uzobheka ukuthi ikhulunywa ubani kuzothi nalapho kufanele ukuthi ngabe uthola khona usizo, uliyeke usizo usulubona kodwa futhi uyaludinga, selifikile kuwe ngesizathu sokuthi ubheke umuntu olukhulumayo, abese uyaliyeka kanti usulutholile. So ileyo nto mina engangiyikhulumile ukuthi no, akeke kwenzeke ukuthi kukhethwe abantu esibonayo ukuthi siyabethemba. Mina ngebhadi-ke abanye siyadibana nabo, kodwa-ke ukuthi ngibazi deep down ey'nhliziyweni zabo ukuthi ngampela ngampela bayini, nanokubona i-movement yabo ukuthi bamuva kanjani, bashelela kanjani, bahamba ubuphi ubumnyama, angikwazi. Just ngike ngizwe nje la uma kuthiwa ukuthi umuntu uyakhuluma efonini, ngizwe ukuthi lo engazathi umuntu owuthandayo umkhonto futhi owumkhonto ofisayo ukuthi nomkhonto uye phambili, but ukuthi nje ngibabone ngamehlo, cha ngabe ngiqamba amanga. Noma kuthiwa ukuthi mhlawumbe siyadibana-ke kusho ukuthi ngisuke ngingazi ukuthi lo uyena kuwubani, uyini lo bekhuluma kanjena. So ngethemba niyazana-ke nina-ke ey'ndaweni enihlala kuzona, nanokuthi-ke seninesikhathi ninonke nokuhlangana futhi nokubamba nama-virtual meeting, nama-meeting nje eninokuwabamba. Ngethemba niyaqonda ukuthi usibanibani angakhona ukuthi
amele i-region iphi, osibanibani angakhona ukuthi amele i-region iphi futhi ngokwethembana. Laba bantu laba kuhlanganisa imali, mase kuhlanganisa imali abese beyodimanda kwi-national office ukuthi no la sidinga uZuma, i-Gauteng iyafa, hhayi nanokuthi iyafa isifile. So akabe ne-decision ayithathayo nge-leadership ekhona, ngoba 2026 ngampela ayikho into esiyophumelela kiyo sidalo, ayikho into esiyophumelela kiyo. Laba bantu bahambe baya enkandla and even mhlampe kuthiwa ukuthi ngoba ezinye izinto mhlampe laphana into engiyinothisile, yazi kuba nabantu enithi manikhuluma kube nabantu engazathi ibona sebephethe i-meeting, bayafuna ukuthi bayanikhatha ningaka-address yonke lento lenisuke niyiphethe ngokomqondweni. Yabona sekungaba wuwo umsakazo ukuthi cha, laba bantu bahamba indlela ende, bayakwazi abazokwenza la, even kungaba yi-24 hours nginabo, as long bezohamba benelisekile, as long bezokhipha konke lokhu abakuzele la. Yabona, so laba bantu laba babe nesikhathi, even bangahlala 3 days if kufanele ukuthi kwenzeke lokho, as long as lokho abakuhambele bazofike baku-address-e the way abafisa ngakhona, nathi esifisa ngakhona, bakwazi ukuthi basimele the way esifisa ukumeleleka ngakhona, naye ezwe ukuthi ngampela ngampela laba bantu njengoba sekuze kwafika isikhathi sokuthi bafike la, okusho lento lena i-serious. Yabona, so ilokho nje mina engingakusho. Angisiyena-ke vele nami umuntu othanda ukuthi avele la egruphini, ngoba izinto engeke ngiyilalele nje, ayi, yabona indaba yokugidagida endaweni eyodwa njengomuntu eshaya ingoma, angincomi, kodwa-ke khona kuyenzeka. So nanokuthi-ke lokhu ebengikuchaza ukuthi umuntu ngicela ningabheki ukuthi ubani, uhlala kuphi, uyini, ngoba uma ungabheka lokho, izinto okufanele ngabe ziyakusiza zizogcina zikudlula ukhona useyfikile kuwe. Bheka into ekhuluma, ngivini ngakuthiwa uhlanya, yabona uhlanya uma kuthiwa ukuthi likhuluma into e-right, leyo nto leyo mina ngiye ngingedwa ngetime, lo muntu uyagula ekhanda but lento ayikhulumile it makes sense ngo-1 no-2 no-3, leyo nto leyo uyayithatha uyayisebenzisa, yabona, ngoba yiyo leyo ifuna ukuthi ufuna oyidingayo ukuthi ikunikeze isixazululo senkinga osuke ubhekene nayo. Ilokho mina engangikushilo, kodwa nje ayikho futhi into eyenzeka ekukhombisa ukuthi mhlawumbe leyo nto ingasebenza noma ingasiza noma ingaba yithuluzi lokuthi silwe le mpi lena, siyinqobe le mpi esibhekene nayo, i-leadership yase-Gauteng, ngoba sonke sikhala ngento eyodwa. You understand? So ngiyaxolisa nje kulula kakhulu kwi-VN, but bengizama ukugcizelela lokho engangikukhulumile na before ukuthi mina umbono wami ukuthi sesibonile ngendlela ezahlukahlukene, kwenzeka ngey'ndlela ezahlukahlukene according to i-view yomuntu nomuntu, but ayikho into eyenzakalayo eqhubakalayo. So lokhu mina ngibona ngazathi iyona nto ezosiza nje kakhulu, iyona nto ezosiza kakhulu, or uma kuyiwa lapha ne-ofisini kungayi abantu abawu-5, kanti le nto lena izofika nakuyena uZuma, ngoba kuzobe kukhona namalokhuzana lama-tiktokers lawa. Kuvele kuvaleke nanesitradi nje khathi kuzothiwa umkhonto, uzofisa ukwazi phela uZuma ukuthi kuze kube kanjena nje yini, uya-understand? So-ke laba bantu ngicabanga ukuthi iyona ndlela abazokhona ukuthi bafinyelele ngayo kuZuma, ngisho kuthiwa bayavalelwa kunama-gatekeepers from khona la elokhuzaneni eGauteng, ngoba kunabantu vele nizobhala incwadi nithi le ncwadi kufanele ukuthi iye kuZuma, iye kwilokhuzana kwi-national office, just because laba bantu kune-link nabantu abakhona le elokhuzaneni khona laphana kuZuma, leyo nto leyo vele kuthiwa ukuthi ayifinyeleli. Ezinye izinto engizinothisile ukuthi yizo zona lezo ukuthi kuneyincwadi ey'bhalwayo, lezo ncwadi lezo kungenzeka ukuthi zivele yifonqwe nje yifake edasibhinini. Kanti uma ngabe kuthiwa ukuthi mhlawumbe sizophuma ngomningi kuphume wonke ama-region, kuyogcwala kuvele kuvalwe isitradi, kuvele kuvalwe isitradi kufike namaphoyisa, leyo nto leyo kube nama-tiktokers, kube ne-media lapho ezoba khona lapho, leyo nto leyo even bona bengayifikisanga kuZuma, but ngokwe-media uzoyibona uZuma, yovela naku-TV ukuthi i-MK
ibihlangene kanje 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 kanje, uzofisa ukwazi uZuma ukuthi bekwenze njani. Yilapho-ke sekuzovuleleka khona laba bantu laba ukuthi bagcina sebefinyelela kuZuma ngoba uzofisa ukuthi azizwele yena ngey'ndlebe ukuthi laba bantu njengoba bekukanje kanje kanje behlangene kukanje bekwenze njani. So ileyo mina i-view enganginayo ngalesiya sikhathi, namanje futhi engisamkhona lapha angikakashintshi ngoba akuzange kwenzeke lokho. Why? Le nto esilokhu siyikhuluma nesasiyikhuluma isamile, ayikakasuki phambi kwethu, isasekhona and manjena-ke it's becoming worse. And nayo le nto leyo yokuthi nje iqiniso kufuneka silikhulume. Uyabona uZuza njengoba engicabanga ukuthi ushonile, ngicabanga ukuthi ushonele ukukhuluma iqiniso. Yabona le ndaba le yokuthi kunabantu abazibeka kwasha kwacima, so njengoba bazibeka vele obvious yibona laba bantu abazosithengisa ngoba njengoba babezibeka nje, yingoba babefuna ama-position, after position kufunakalani, kufunakala imali. So ukuthi imali-ke bayithola kanjani kwi-opponent yakho, laba bantu laba othulwa nabo noma bayithola khona ngendlela abasebenza ngakhona emkhontweni, nje bona banendaba as long ama-pocket abo ezoqhumba ngoba labo bantu laba bazibeka yibo laba bantu laba basibulalela umkhonto nabathengisa ngamalokhuzana ngama-watts, uyabona. So-ke laba bantu laba nje kahle hle ngokwami bekufuna kube ne-list yabo, laba bantu abazothi uma befika laphana bafike bachaze ukuthi usibani bani wahlala kanje esikhundleni sokuba ukuthi usibani bani akalungile kanje 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 kanje, usibani bani wenza u-1 no-2 no-3, usibani bani wenza u-1 no-2 no-3, usibani bani wenza u-1 no-2 no-3. Labo bantu badatshulelwe i-membership yabo kwaziwa ukuthi abekho kumkhonto wesizwe totally. If kwenzeka kuthola ukuthi bayabonakala enhlanganweni yomkhonto wesizwe or by-election, even ama-member ngabafaka isibhaxo njengoba ngishilo naphambilini, kuyilungelo labo ngoba bavikela umbutho wabo. Laba bantu abasekho ngaphansi komkhonto wesizwe party kuphela, njengoba bela bazomosha, bazodestroya, bazodisorganize, bazodismobilize abantu. So ilokho mina engingakusho. Ngiyaxolisa nje kulula kakhulu ukuthi kuningi vele lezi zinto lokhu y'bhekelelana uma ngilokhu ngilalela ama-voice note ziyanda ziya-accumulate-eka emqondweni wami. So ngiyaxolisa nje ukuthi i-VN yami abe siba yinde kakhulu, but ngicabanga ukuthi iyona solution mina esingaba nayo ekutheni kuxazululeke le nkinga le ngoba uma sizolokhu sihlabelela njengenyoni ayizukusisiza ngalutho loo nto leyo, ayizukusisiza ngalutho total. Ngiyabonga. Mbemba, into oyikhulumayo I'm 100% supporting you, behind you. Le nto akade ngiyichaza if ukuthi ulalele kahle i-VN lena akade ngiyisenda manje nebhunga kayivuli. Le nto engiyichaza ukuthi siyenzile imizamo yokuthi sizibonakalise ukuthi sibuhlungu kangakanani ngezimo ezenziwayo ama-leaders ethu. So-ke manje sekufika isikhathi lapho ukuthi sifaka umkhonto ehlazweni, as long inhloso yethu ukuthi umkhonto lo omunye ongathi siwufaka ehlazweni, as long as ekugcineni uzolungiseka ngoba manjena ayikho enye indlela kufanele kwenzeke ngakhona, sekuwukuthi kudlovwe nje kudlovwe nje, kube nayo le i-media lena nabo laba beyilokhuzana bama-station babe khona laphana ngoba phela bazofisa ukwazi ukuthi njengoba silaphana nje iy'khala zethu yini. Le nto okungcono vele yena uZuma ayibone nasey'ndabeni ngoba ama-report lawa bawathumelayo laba bantu bathumela ama-report a-wrong. Ney'thombe lezi abay'shuthayo bashutha lapho basenda izinto lezi ey'saphotha bona kube sengazathi bayasebenza, only to find ukuthi ekugcineni le nto lena ngampela okuyiyona yona okufanele ngabe bayayithumela lapha nabayithumeli bayigodla ngoba bayazi ukuthi izo-expose bona. So yiyo le nto kade ngiyichaza nami la ukuthi no, indlela sekufanele kwenzeke ngakhona manjena sekufuna kwenzeke ngenye indlela, hhayi le esilokhu siqhuba ngayo ngoba le silokhu sithi siqhuba ngayo ayisisi phambili, sihamba ubusuku nemini kodwa awufiki futhi la oya khona, awuboni futhi ukuthi uyakuphi. So the only thing kumele ukuthi yenzeke ukuthi
kuhlanganwe kuyogcwala laphana not kwi-province manje ngoba i-province ikuyile khona, ayikho into abasinikeze yona ephathekayo ne-right futhi eqhubekelayo neqalayo ukuthi hhayi ngenxa yokuthi sile province hhayi siyalibona ushintsho nani, kunalokho izinto ziba worse. Ukuthi kuye e-national kungcono mane kuvalwe isitradi laphana, kufike yona imida nabeyindaba laba abafike laphana uzuba uma wukuthi abakhoni ukukuhambisa useyokubona khona ey'ndabeni. One of his family nakhona uzoyibhekelela indaba uma wukuthi yena akayibhekeleli, or one of the people abaseduzane kwakhe uzoyibhekelela indaba, ambize athi awubheke nakho. Abese bengena-ke mhlawumbe emafonini-ke bethola-ke la kuma-TikTokers nakwimida ukuthi kahle hle bekwenzenjani. Laba bantu njengoba bebuthene laphana njena bakhala ngani, yini inkinga yabo ababhekene nayo. Mhlambe lapho-ke azokhona ukuthi asukume khona ngoba ama-report lawa ahanjiswa ama-leaders ethu ahambisa ama-report a-wrong. Kuyacaca vele nje okusho ukuthi ney'thombe lezi abay'sendawo ey'hambisana nama-report lezo lawo bahambisa izinto ezenza sengazathi bayasebenza ey'feyva bona, you understand? So-ke nje mina iyona ndlela leyo engibona ukuthi ingasiza. Yabo nje lento oyichazayo, uchaza into okuyiyonayona nalento akade ngiyichaza kwi-V_N ukuthi akubuthwane kuyiwe laphana not kwi-province, kwi-national. Kuhanjwe kuye khona kuhlangane kuvalwe isitradi impela kungadluli namuntu nje kube nalaba abantu laba beyindaba laba. Le nto lena izokhona ukuthi ifinyelele kuzona. Ukuthi-ke mhlampe sobe sifaka umkhonto wesizwe enkingeni kwasha kwacima, akusizi mos. Kunalokho-ke futhi kusho ukuthi ufuna usuyiyeke ufe ngoba leyo nkinga leyo iyona ezokwenza ukuthi kube ne-solution yokuthi kubonakale ukuthi laba bantu kufanele ukuthi benziwe njani, noma kufanele ukuthi basebenze kanjani. Ngoba uyabona njengoba besisenkandla nje right sayibeka inkinga, but into engicabanga ukuthi iya-interrupt-a yona leyo nkinga le ukubeka kwethu ngokwe-province yala e-Gauteng, ukuthi kwabona laba bantu laba abama-leaders esayithola sebeyingxenye ye-meeting esasinayo, angithi babeyozidifenda laphana. Uyazi umuntu ezosidifenda ngendlela azokwenza enze ngayo wonke umzamo ukuthi ngampela ngampela lokhu okukhulumayo wena kube sengazathi umqambela amanga noma ukhuluma into engekho. That is why babelaphana, babengamenyiwe laba bantu. Akekho umuntu owakuthiwa kufanele ukuthi abantu ababebizwe laphana uZuma kwakuyithina sibawu-7, but ngathola ukuthi maybe sesila ko-20, 20 something ukuthi babebizwe ubani angazi. Isizathu salokho ukuthi bayozidifenda laphana ngezenzo zobubi abazenzayo nokungalungi kwabo abakwenzayo, yabona. So-ke manjena-ke ngicabanga ukuthi-ke mhlampe kwayena uZuma himself, so mhlampe wabona ukuthi ngcono ukuthi alalele laba bantu abasey'khundleni noma mhlampe ababekiwe nay'tshela ukuthi ibona abaphethe i-Gauteng kunabantu abasokolayo laphana phansi ngoba indlela esakhuluma ngakhona sakubeka konke, kodwa nje akukho okucacayo. Yebo kona siyawezwa amahemezi ukuthi uzoza, washo naye futhi wathi uyeza uzoqala eLimpopo agcine nge-Gauteng ngoba engazathi iwona ama-province a-corrupt kakhulu nangenze kahle futhi ukudlula yonke indawo. Wayibala nelokhuzana eMpumalanga but eyayi-front kakhulu yiLimpopo nelokhuzana ne-Gauteng. Ukuthi uzokwenza nini-ke lokho asazi, washo namahebezi siyezwa ukuthi kungenzeka ukuthi so soon afike, but kuyadinga ukuthi simsukumise nathi esofeni la ahleli kiyo aphakame ame ngenyawo ngesenzo esizosenza sokuthi sihambe siyovala laphana elokhuzaneni e-national ngoba akusafuni siye e-region, sekufuna sivele siye e-national ngoba i-region siyile khona saya kwi-province, so manje sekufuna ukuthi siye e-national. Nje lapho kuzofike kuvalwe khona isitradi once cace ukuthi kwenzakalani ngoba manje indaba yokuncenga sometimes ezinye izinto yazi uma ulokhu ukuthi uyayincenga njengoba ingoma isho ukuthi uyincenga kodwa kufuna ukuthi usebenzise inkani ukuze lento oyifunayo uzoyithola, ukuze lento oyifunayo or le nkinga le obhekene nayo izoxazululeka. Indaba yokuthi kuzolokhu kuncenga ayisasisebenzi leyo nto leyo. Uma sithi izosisebenzela ekutheni ibulale lona leli qembu esithi sithembele kilo. Ngiyabonga.